Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basharon faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa husukum ala ta'atillah wa ta'ati rasul fi kulli waqtin la'alakum tuflihun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun wa qala ta'ala fil qur'anil azim wa huwa sadaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabisatu lil khabisina wal khabisuna lil khabisat wat thayyibatu lit thayyibina wat thayyibuna lit thayyibat. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun hakun 'alallahi ala muawanati awaluha al-jihadu fisabilillah wasaniha ayuridiya ayakdiya dainu wasalisuha an-nikahu yuridul abad. Al-hadis Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabal ta'ali wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabal ta'ali. Kabayunun para sepuh wargi mayunkeun akad nikah mengkerkeun seren sumeren nawiskeun takdimul ma'mul alal amil yufidu hasra wal ihtimam dina neja ringkes sareng gitu kan pentingna margi bager hukum gitu kan nikah kagelar tilu hukum anu kagelar. Hiji hukum nagara salira parantos tercatat, kadua hukum syara ngalangkungan akad nikah, katiluna hukum adat nyaeta seren sumeren mayunkeun akad mengkerkeun seren sumeren dina pada gitu kan neja pentingna ieu pamaksadan. Kautamian panginten bager cek Wildan Rahmat mohon anggaeunan bager. Tos siap? Lahirna siap? Batinna siap? Alhamdulillah. Bade naon sana ayeuna? Bade naon? Nikah ka saha? Neng ai. Nu ieu neng ayeuna? Henteu lepat. Henteu. Cantik teu? Cantik, alhamdulillah tuh bager gitu kan. Mohon sabariji rukun tikahna? Sabariji rukun tikahna? 5 genep jeung duit. Alhamdulillah. Hiji panganten pamaget Sepwil dan Rahmat bager tika dongdongnya di sisi sanes kantenna pada uninga gitu kan. Mohon teras jenis kelamin naon bager? Pamagat sungai istri gitu kan. Mohon sanes kanten teras Garut 15 bulan Mei 19 gitu 97. Mohon itu kan kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, kampung CCI RT 01 Narang 5 Desa Kedongdong tah sami nyamun sa kecamatan sanes kanten. Kantun mupingkan khutbah sanes kanten mangga khutbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ahmadu subhanahu wa ta'ala alladzi amarna bin nikah wa nahani shifah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amantu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri minallahi ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du
Faya ayuhal kiram fi hadal maqam ittaqullaha qattaqwa wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Fatajawadu fa inna khaira zadi taqwa. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqa wilayatallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bi dzikril hakim wa taqabbala minni innahu wal ghafurur rahim. Coba pandangan kasih Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ana imama wa hukma wa bil ka'bati qiblati wa bil mu'minina wal mu'minati kullihim ikhwana. Bismillahirrahmanirrahim. Inni tawakkaltu 'ala Allah wa ufawwidu amri ila Allah. La haula wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Wa akhadna minkum misaqan ghalidha wa huwa ma amara Allah min imsakihi bil ma'ruf aw tasrihi bi ihsan. Jawaztuka wa angkatuka ibnati bi mahri madgur qabiltu nikahaha bi mahri madgur. Bageur satajan dikawitan saekeun jarumanana ieu pernikahan salira bade ngamalkeun saparapatna Quran sanes bae antawis kadongdong sareng talaga jaya kumpul dina ieu saah tapi malaikat lungsur dina ieu saah salira ngadamel perjanjian di hadapan Allah tadina haram jadi halal ku ngalangkung akad nikah. Siap bageur? Siap. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuhun gendik saksian kusadayana abdi ngawalian putri abdi aku anjeun anu mudah-mudahan ieu nikah anu soheh mungguh pandangan sara. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Cepwil dan rahmat kaula nikahkeun ka anjeun putra teges ka putri teges kaula anu wastana Neng Ai Samratul Fuadah kanggo cepwil dan rahmat suka ridho ditikahna ku anjeun kalayan nganggo mas kawin ku perhiasan emas 41 gram ditambih alat salat dibayar kontan. Tarima abdi nikah ka Ai Samratul Fuadah binti Bapak Habidin kalayan mas kawin
mas kawin emas 47 gram emas ditambahi seperti surat dibayar kontan. Sah. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim fil awalin akhirin tabarakallahu ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi majidahu ya rabbana lakal hamdu kama bagi jalim sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan dunya fati wal ahwal biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka la balighul waqti ba'dal mamat. Nas'aluka ya Allah fadlika wa ridhaka wa jannaka na'udzubika min sawatika wa bika Allahumma alib wildan wa rahmatul alamin syuhada. Kama alabta nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama alabta jamil anbiya wal mursalin kama alabta ulamaul amilin kama alabta barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khairin barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bi khairin barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum bi khairin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Atas nikahna atas. Iya sah iya. Pun bojo saha. Bojo abdi sah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuhunkeun disaksian ku sadayana abdi mayar mas kawin ka bojo abdi anu sakumaha dina akademi. Kumaha nyebatna ayang neng bebeb. Cobi kumaha panggilan sayangna. Kumaha? Sayang. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang bojo aa mayar mas kawin kasayang kanu sakumaha dina akademi kumangrupikeun perhiasan emas 41 gram ditambi sebahagian alat salat aa tos tegaduh sametan kaayang dinahal mas kawin dunyana rau akhiratna anu mudah-mudahan ieu mas kawin nyanak barokah sareng manfaat wabil khusus kanggo ayang utami sadayana nyangakeun ka ayang. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi nampi di mas kawinan ku aa kumangrupikeun perhiasan emas sareng alat salat aa tos tegaduh sametan ka abdi dina hal mas kawin dunyana rau akhiratna anu mudah-mudahan ieu mas kawin nyanak barokah sareng manfaat wabil khusus kanggo urang duaan utami sadayana. Hatur jazakumullah khairan katsira fid dunya wal akhirah. Insyaallah abdi bakal jantan istri anu taat sareng baktos kanu janten caroge. Ieu mas kawin janten sametan abdi. Insyaallah dibayarna engke wengi bada isanya cara bagus sentangan lah sun mangga teu tahan dua dana kana pundak tos sentangan dua dana kana pundakeun bagus tos engke tulikeun kana pundakeun dua dana tah mana mikna apa sih kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Cup keningna. Cup keningna terus tahan. Manjek tah. Cup kening tacan sekali deui terus tahan. Tacan terus. Teraskeun pada Isa lipna moal agar. Tah. Pastikan mikna bete. Cobi. Canak euna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Ahad 19 Oktober 2025 saya Cep Wildan Rahmat bin A. Rahmat berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Neng Ai Samrotul Fuadah binti Bapak Hafidin dengan muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam kepada istri saya tersebut saya menyatakan apabila saya satu meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut dua tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya 3 menyakiti badan atau jasmani istri saya atau 4 membiarkan tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar 10.000 rupiah sebagai iwan kepada saya kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Garut 19 Oktober 2025 suami yang jisaha kasaha kabojo abdi syariat hakikat ka Allah tauhid sebagai